Ellen Johnson Sirleaf wabaye perezida wa mbere w'umugore muri Afurika agiye guhabwa igihembo cyitiriwe Mo Ibrahim cya 2017. Ibi birori bikaba bizabera i Kigali kwa 27 kugeza 29 Mata 2018. Igikorwa kizamara iminsi 3 kizitabirwa n'abayobozi bakomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Gazasozwa n'ibirori byiza cyane batumiyemo ibyamamare bya Afurika nka Yusuf Du wo muri Senegal, Sauti Sol itsinda rikomeye muri Kenya na Peter Okoye wahoze mu itsinda rya P Square, ndetse n'abahanzi bahani iwacu mu Rwanda twavugamo nka Riderman, Knowless, Mbabazi, Charly na Nina. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara akaba yamaze kwemeza ko kuwa 25 Mata 2018 azaba yageze i Kigali, aho biteganyijwe ko azanagirana ibiganiro na mugenzi we Perezida Paul Kagame. Iki gihembo kandi cyaherukaga guhabwa Hifikepunye Pohamba wayoboye igihugu cya Namibia, wagihawe mu mwaka wa 2014. Iki gihembo kikaba gitangwa n'umuherwe Dr. Mo Ibrahim, ni umunyasudani, akaba acuruza telefone, akaba ari nawe nyiri sosiyete y'itumanaho ya Celtel. Reka mbashimire mwebwe mukomeza kudukurikirana, gusa kora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Bwiza TV. Njye ni Karangwa Yves.